Kibabun kibriu kemtip na iu bin ladan usdang. Bat manu bahikai pentibit yu. Kublai shibune viki subscribers baru kibat jusu tenan pel ki video sakani ke channel Storyteller London. Ka Amerika kadi ka perlok jong ka Afghanistan nadu menshua. Haka snem shiajar kandai spa nyop kandai. Shua baka Soviet Union kan hiartma ya ka Afghanistan. Ujum kata ubalong presiden jong ka Rui Amerika ketika por. Ula baiteng ka batiartma ya ki kenhun yelek jong ka Afghanistan. Balatiap kum ka mujahidin. Ban yakun yaki shipai jong ka Soviet Union. Hau benai Julai jong ka senam shiajar kandai spa hiu bukandai. Ka CIA lani ka Central Intelligence Agency jong ka Rui Amerika. Kala penenkam yo Bin Laden. Kum u agent jong ka CIA. Badla aji hikai pentibit yu. Ban yakun hakatma. Persya ya ka Soviet Union. Hadirin ka jinghir tama jong ka Soviet Union ya ka Afghanistan. Kata kadai hau benai Desember jong ka senam shiajar kandai spa nyo kandai. Ka CIA jong ka Amerika kala nang pen klan syusyu. Yakin mujahidin. Kebalakan tupru yo Bin Laden bat ki volunteer jong u. Bat ka CIA kala ai kerteng ya kata ka kenhun yale. Operation Cyclone. Kani ka Operation Cyclone ka kentup ya ki kenhun jong ka mujahidin bat ka kenhun jong Bin Laden. Long ba kani ka de kenhun ka ba klangbor bat ka barem dortam jong ka CIA Amerika. Ka Amerika kala baiteng ka daki pau billion US dollar ya katai ka kenhun. Bat kala supply ru ya ki terthama ki ba klangbor lengba ka ISI lani ka Inter-Service Intelligence jong ka Pakistan ban penpoi si Afghanistan. Ka Amerika kala pendut hadu arpau billion US dollar. Ban ai ka jing hikai pentibit yaki mujahidin kan top yo Bin Laden bat yaki volunteer jong u. Ka CIA kala ai jing yaroru yo Bin Laden haka jing tibit jong u haki kam tma. Henry Hadin u Bin Laden usafom ya ka sengle no tmai. Kaba ai kerteng Al-Qaeda bat usabom kala ya ka Rui Amerika. Ka mujahidin bat hadin balaya pat kasakala ka jihadis lani kinong yele Hollywood jong ki muslim bat na ka mujahidin hi sami ka Taliban. Hakas nam shiajar kena ispak prapo ka Amerika kala baiteng ka laipo million US dollar syaka kenhun mujahidin balakan tobru yo Bin Laden. Hakas nam shiajar kena ispak prapusan arspak sanpo million US dollar bat nadu kas nam shiajar kena ispak prapunyo ka Amerika kelas dang ban aino rius pak sanpo million US dollar manus nam. Daga jingnya trailang bat ke Pakistan ke Amerika kala nang penbuan cucu ban pa yaki tertma syakim mujahidin lengba ki ISI jong ke Pakistan. Hagas nam syiajar kandai spak prabusan Ronald Reagan presiden ke Amerika ketika por ulah supply syakim mujahidin yaki taki anti aircraft missile bat ke Pakistan Inter-Service Intelligence kiladai kinong penpoi yaki tiar syakim mujahidin hadu Afghanistan. Hagas nam syiajar kandai spak prabu kandai ke Amerika kala pa arpau billion US dollar si Afghanistan. Bat dairu hagategis nam bakat ma kalakut. Bat mariakut katma ke Amerika ru kala penkut no sendang. Ya ke jingbay tengkah ya ki mujahidin. Bat kala syu ino jendat ya ke Afghanistan. Kehadiran baka Amerika kala ino ya ki mujahidin. Ki mujahidin kila poi syaka jing yale paramaki. Bat ka jing yale jongki laong bakala penjot shikadai ya ka Kabul. Ki stinger anti aircraft missile jong ka Amerika ki bala ai syaka mujahidin. Kila long ki tiar ki ba klangbor bat ki ba paka. Kumta ka Amerika kam kuat bagi wipat kiri kin yo but ben snai kum kita ki jatiar. Kumta ka senam syiajar kendai spak kendai po ka Amerika kalalit pantiet biang ya kita gitiar barakot hakador ke barem wat ya ki baladu bat ki balas niuru
Afghanistan na ketika puar kalami ke jingkulmar ke Bashir Khaibah. Hakabana ki babun ki kenhuan ki balayas no lang bat ke mujahidin. Ki layale kawai ya kuipat. Ki samla ki balamino na ke mujahidin. Ki la form ya kui ke kenhuan hakan dahar. Ki kam bakin yale na ke mta ka sukasan hapok kari Afghanistan. Bat ki ai kerteng ya kata ke grup. Lani kata kenhuan Taliban ka bamut ki kena school. Kani ka kenhun jong ki samla kimpat dol experience kumta ki lalek ban syahi kaya lade sya Pakistan. Kuntangi sucu bagi Taliban kimi na ki mujahidin ya ka bala baitin ka ada ka US. Sami ka Taliban Denmark ka jing i jendat jong ka Amerika. Bat hadian ka Taliban ka sakala ka kenhun king atiar. Ban yada ya kari. Hakas nam syajar kandai spak kandai pau Bin Laden ru namal ba umyo jingyap syu na ka Amerika. Ulales ya barok ki perlok jungu ki balay yarap yu. Hakat mah Afghanistan. Bat ula form ya kaseng le no ka batamai. Al-Qaeda. Bat hakas nam arajarwe. Ula bom ya ka World Trade Center. Ka balawan ra ya ka jingyap jong arajar kandai spak ngut ki brio. Bin Laden ulayo artat ya kat kot mastermind. Hadian Bin Laden labam ya ke World Trade Center bak Amerika kala ketong men penyap ya Bin Laden la pet syaki parlok sya Afghanistan. Bat ke Taliban kala ai jakari bat yadayu. Ka Amerika hadian bakala tip ya kani Bin Laden uri tengen Afghanistan. Kala kentu ya ke Taliban bak diban IT ya Bin Laden. Haka keti jong ke Amerika ban bisyar. Ka Taliban ka kentat ya kini ka jingkerpat jong ke ri Amerika. Presiden jong ke ri Amerika haka tiga puar udah George W. Bush. Ulang ya ki Taliban berpidai ban IT yu sengi. Kun ka jingsiu keliang ya ka bangi lalek bahai pi. Haki puar balalek. And now the Taliban will pay a price. Ka Taliban kadang yaikan mau. Ya ka jinglek jendak jong ke Amerika. Hakas nem syajar kandai spak prapundai. Kunta ka kentat ban IT yu Bin Laden. Ka Amerika kala bitar ya ka Taliban halor kani. Bat kumta hakas nem arjarwe. Kum ka jingkput ya ka Taliban. Kala hiertma ya ka Afghanistan bat weng ya ka borsen syar. Arpaus nem. Tanpa hadian arpaus nem kata kada yu arjar apwe. Ka Amerika. Kala ibiang pat ya ka borsen syar sya ka Taliban. Jaga bapak penis temit ya ki sipai jongka. Klaim da pentip ya ki hek sipai jongka Afghanistan. Bat kum juru ya ke sorkar. Kala ino ya barok kitir. Afghanistan. Ki sipai Amerika. Kilik pai teli syalagari. Lada kelipat balai ke Amerika ke ino jendat ya ke Afghanistan. Karui Amerika ke don ke jingya day ke bajan bah. Bat ke ISI jongka Pakistan. Batang ke ISI kabat tiplut yaki kambari jong ke Amerika. Lada ke Amerika ke bakla ke ISI kan setat madan yaki kambari baro jong ke Amerika. Ki ISI ki yang haliang jong ke Taliban ban yelek persya ya ke United States of America. Kasaki kalong ni ba ke Pakistan kadai kari kabari yaki leno Henry ke Amerika. Kam junut ban lay ya ke Pakistan. Kari Amerika kalak ban hir thamai kiway kiri Muslim. Henry ya ke Pakistan te em. Ni irahadian ke jing khandra jong ke spy Amerika yo Bin Laden. Bin Laden lo pedri syak Pakistan daga jing yarap jong ke ri Pakistan. Henry ngim syam layu baka Amerika kale ya ke Pakistan. Next. Lada bisutunat ya ke channel jong saya tu lam ki parok jong pi. Lada bisutunat saya tu storyteller